Munini thutha wa munino wa mutongoria wa bururi William Ruto kuga ni ahariirie kugia na giikaro na President Uhuru Kenyatta niguo kunina ndũgamano iria ikoretwo ho gatagati kao kurumirira riendekithia ria mabishofu a kanitha wa gatoreki. Riu ni akuruhanetie President Kenyatta na guthugunda mubango wa kumuthigana hari kioneki giake gia gukahuranira utongoria wa bururi uyu mwaka ukite. Mimi nikisema kabla nyinyi hamujatengeneza vyeo, wacha kwanza tutafutie vijana kazi. Hiyo ndio kuchochea watu. Kwani Kenya hii ilikuwa yao peke yao? Ruto ria watinde icera kaunti-ini ya Kakamega kuria tabanirie micemano itiganite ya muingi akuruhanetie President Kenyatta na kunyitana moko na mutongoria wa ODM Raila Odinga niguo kuhotomia kioneki giake githurano-ini kia mwaka ukite onathengia wake kumanyita mbaru hau kabere hari cioneki ciao cia gutongoria bururi uyu. Wale watu wamepatiwa majukumu na rais ya kumsimamia mambo ya energy na mambo yale mengine, na wale wanajiita masuper CS wapange na waeleze taifa vile mambo ya mafuta tutateremsha chini. Miario ino riu ikioneka kwanekana njira nene njitukano iria ikoretwo ho gatagati ka Ruto na President Kenyatta o riria athiite na mbere na kambi-ini ciake cia githurano kinene gukwa gitugiria itua ria igoti ria guteaniria mutaratara wa watho wa BBI ta igutha inene kuri thirikari makiria kwona irateire miaka ina hari kugeria gukinyaniria mutaratara uyu handu-ini ha gutungatira muingi wa bururi. Kwa sababu tunataka kubadilisha Kenya, kwanza lazima tuanze na hapa chini. Watu hawawezi kutuambia kila mwaka ati tubadilishe katiba, ipatikane cheo hii, ipatikane mamlaka yale. Sisi tunawaambia safari hii tunataka tuanze hapa chini kwa mwananchi. Ruto akihuthira micemano ino ni athire na mbere kuhurira ndebe mutaratara wake wa kambi-ini uria akoretwo naguo wa kugeria kunyitirira mukenya wa gikiro gia thi gwikuria kiwonjoria guku akiuga ihinda ni thiru ria atongoria kwaragiriria maundu mao kiumbe hatari gukuruhania mukenya wa kawaida. Kama nilisaidia Uhuru mpaka tukajenga reli, tukajenga barabara imefika kilomita 10,000, tumeunganisha stima imefika karibu watu milioni 8. Ati kupanga vile mama mboga atasaidika na kupanga vile mtapata pesa ya kufanya biashara, ati ni kazi ngumu kuliko ile tumefanya ya kujenga reli. Ripotera Kameme TV, Jitagomora Wagunya.